Ah, amuso kon ne ma fam quoi. En ala ti salon 31. E demuso Aisha, ayan tous no la ka ko ta gabo. Ne ta don ni te afla jema kan o men nyinanta abe wolo ko warla. Amaski ni mi. Wa yere ka furu be nyinanta da. Ah non, kartla nyinanta abe ka ko waradi. E man ngata ya dongo don ne ba entraînement na. Ache korobatoni aba yere bla ko ulate. Katla kan di joka ko be ka dimi. Nyaje. Ne desela kay demuso mara. Ne koni ne ben sego ke. Pereti an ni sala e bita sigi ce wara mi hu e no ba nyana bo men ne ka ne to nyana mala ne bin sego dike. Aha, pai. Ete cherbar. Wama. Amana ke miye ke abe ka nyana ya. Asigi sa. Kana te plare. Nyina 31 ni mana mogo mil temna ne ka sodala. Hein? Ne mi fene ne desile dem to mara. Billahi ma to ta mara le. Ay ne te ne kon ta kan kon bela ne sala ka demson te fait makuma e kungo bi yira bulu. Gordon. Ça va? Ay, Aisha Bemi. John ya Aisha follow. T'as été muso Bemi ça? Mana comfortable. Allah wa tete menika. E anana ne fian follow. Nya musu sili tano. T'es bien dondron de ça. Ne. T'es kurokara kumai iga fuka ga Aisha wole. Ne fian du kono. Abo ayana kun fanya bai. Ana kunte dore. Nyina 31 kunni Aisha bodi. Parce que ma fanya ne. Mega prévenir quoi. Ni mi de mara abe dun masu bai ka. En ala te ne na falo kun ala albine kun ga sauka daga na. Ni ne ran yana mai. Buka ana ne de demuso no feta. Gorro demuso mpresele ne do ça. Wallahi. Ya, afa Aisha ga bo. Ne me mara bi. Ne bi ni mara. Ya. Ne deni Aisha. Ta benin ba ce mana mana dini mana ngure ko ma ba ce. So hey jo Allah me bobla Allah me. L'exemple yele ga ne me tape ga. Duko. An fa ko chogorbo mo ba ba hotene de. Ngiga Aisha la boy be mana kancha. Washa te bobi ate boshini. Akodi. Te l'exemple e fale no ne. Bo be kan na kelen dai. Salonta. Fanta fake ayeni mana ko sugu de kenan. Ngo ngayin ke drone nye muru blala che utara ni fo MC ala wo tampo mena aw memi piana idem so la bore so ne koni ne kuma tamanten na ko tonu kasone ake memi feni ma Aisha la bo mbe sisi kila sisa no ne te blague de Aisha wala kana ninga masema aw na dushi de bola jamme klualite no itela ko parce que mana ko suku de jena Aisha wala jona kana awole jona no ndenge aya bola dijuka nyina 31 wallahi Aisha ebe nunu do tu bébé itela diko kata don bébé ketene don e tando don gorlo nyana kiba fo kitene don quoi c'est donc est-ce que falente hein amasu Aisha bo do go to ipere don ube sendo bo nan amasi kan demuso banaka jem bo kan arre demuso na parce que ni tala mara ne bala voilà Aisha ibu do ne ta kan ko la okay nunu na ana na kun